Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Mwese rero ndabasuhuje. Amakuru mbazaniye rero ni amakuru mashyashya cyane bitunguranye. Rero uyu Ndahiro Valens Papi, uyu nguyu rero yakatiwe imyaka 5, aho ndetse kandi ari gushinjwa n'umukire ndetse ngo kuba yaramukozeho inkuru bitari ngombwa. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe cyane ikintu cyatumye uyu Ndahiro Valens Papi ndetse akatirwa iyi myaka 5, ndetse ngo n'ihazabu kuva ku 100,000 kugeza kuri miliyoni. Hagati ahangaha rero komeza ubane natwe gatanu ku kandi, icyo usabwa no kureba ino video ukayirangiza, ubundi wayirangiza ugashyiraho like na share na comment, ndetse niba uri mushya ugakanda subscribe asaho gato cyane, ugakora no kukazogera kugira ngo ujye ubana natwe bya buri munsi. Uyu Ndahiro Valens Papi rero akaba yaraje guhamagarwa n'abaturage bo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, ubwo ndetse bamwiyambazaga bavuga ko hari umukire ngo wabafungiye inzira bari basanzwe banyuramo. Ahangaha rero bikaba byarabereye mu murenge wa Muhima. Ahangaha rero ni mu kagari ka Tetero. Ahangaha rero niho ari iyo nyubako y'uwo mukire. Bikavugwa neza yuko rero Ndahiro Valens Papi yaje ngo kumuharabika bikomeye cyane, aho yaje kuvuga ko ndetse ngo iyo nyubako ngo yubatswe mu buryo butemewe, ndetse ngo anavuga yuko ngo itari hakwiriye ngo kuko ari etaje. Uyu mukire rero bityo rero akaba yarasabiye igihano Ndahiro Valens Papi, ndetse kandi yuko bamuhana by'intangarugero. Hagati ahangaha rero Ndahiro Valens Papi bikaba bigikurikiranwa cyane, by'umwihariko rero urukiko rero mu buryo butunguranye cyane bukaba bwahise bumufatira igihano cy'imyaka 5. By'umwihariko rero hagati ahangaha abantu benshi cyane bakaba bakomeje kwibaza bati ese uyu mugabo byagenze bite kugira ngo abe yakatirwa iyo myaka 5? Ese bimeze bite kugira ngo abe yahabwa igifungo bitunguranye? Nyamara ni mu gihe Ndahiro Valens Papi we avuga yuko ngo ari akagambane k'abakire, uyu mukire rero akaba akomeje kugenda arikoroza cyane, by'umwihariko rero bakaba bari kuguruka. Hagati ahangaha rero abantu benshi cyane bakaba bari kwibaza batese Ndahiro Valens Papi, ikinyamakuru cya BTN kiremewe neza cyane cyangwa se kikaba gifite ibyangombwa bya RMC, ndetse n'ubuzima gatozi byose birahari. Ati ni gute iyi nkuru bavuga ngo yakoze inkuru itemewe kandi ari ibintu bigaragara n'abaturage kandi babisobanura? Hagati ahangaha rero bakaba bakiri imbiri. Hagati aha rero umuntu akibaza ati ese ibi byo biramagwa n'iki? Hagati ahangaha rero nakubwira ngo rero komeza ubane natwe gatanu ku kandi, inkuru yacu niyo ngiyo. Mu kanya gato ndaza gutoza indi nkuru ya Rocky ngo nawe ariko ngo yaba yenda gutabwa muri yombi, gusa niba atari ibihuha. Hagati ahangaha rero komeza ubane natwe gatanu ku kandi.